cia vilingi wa mauvo. Sialilika mwendoni wa saa 3 na uni vilingi wa mauvoni saa 3:30 na uni vilingi wa mauvonya nita wa Caroline Mweni wa Muteti na ninake Teresia Mwende ndini wa kunengelea vilingi kwanzia ya mauvo mbene mauvo latumomba tumanengie wito ndini wa vilingi wa mauvo. Alatukumbanesie ni vamwe na Spika Wetangula kukulia nzama ya kusakua makomishona EUMA IEBC Kalate SSOU. Bishop Samuel Mbithi kukulia seso ya kusakua makomishona yutoiwe kwa withianu. NND kitui kukathi yetambia yanga liko yolei kukwatana na Gachagua kwino cha Ruto. Na muvea wa Kena kutulo muti kwa udhukumi mudhuku wa lelu wa kumakangundo kuthilovi kisioni cha Tala. Vilingi wa mauvo. Spika wa mbunge nene Moses Wetangula ni wakulia nzama ya kusakua makamishona EUMA kusovia nzama ya mevakana usakuani IEBC Makalate kumasakua ni wathingilila kana nzama ya TMIO ya katiba ni yailite kuthukuma ivindani ya usakuani na iseso ya kuikia mevaka kula yailite nzameno na ila ni amemba kendane lena sakuiwe ni President William Ruto na kuigwa kithitu wa kwambililia yethiwa iyolota anduma kulika mianane kana mwanyane wa mwene kivila vomwena amemba ma IEBC lina musangia na mauvo. Onena spika wa bunge akati Moses Wetangula nuwetie kana venna vatawanza mayonyovani na mevaka IEBC kwitha yuthu kumauweta kwithwa kwanza mayeyenzele kusauvu atakutamba ikite maudhu kumikivathukanyo. Uneni wa spika kwa tamba uni mutongo iwala inge bungeni Kimani Ichung'wah. Honorable members, I want to end here by inviting all of us to work patriotically, to work hard, and ensure we give this country laws and legislations that help the country move forward. In the words of Mahatma Gandhi, the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its laws protect people. So every laws we pass must be there to protect people. Means the new IEBC selection panel is now already sworn in. I saw them being sworn in yesterday by the Honorable Chief Justice. As they recruit the commissioners for IEBC, we do hope that the new commission will work fast to ensure that all the by-elections that have been pending are carried on and we have a full house. Wetangula ni umise molo kwa mutongo iwala ingira mutongo iwala ni bungeni kukala atakusauvu kwa kamitize kumina nyanyasi ya bunge ila sena adheli enzenu wa sikala mbitusi ya bunge 2 weeks ago, I saw in the papers that there is panic as Speaker Weta reconstitutes committees. I want to make it very clear. The Speaker does not constitute any committees. The Speaker has no role in the constitution of committees. It is entirely the duty of the majority and minority leadership. And as was indicated by the clerk, I want to hereby direct the majority leader and the minority leader to move in earnest and reconstitute the 18 committees whose life has come to an end with the last session. So that by the time we reopen on 11th, you now get ready to bring the process to house business so that we can process and have new leadership or continued leadership in the committees, taking into account, as you said, performance, regular attendance of committee meetings, and the industry to which you put in those attendances. I want to request the leadership to be very fair in reconstituting those committees.
and make sure that members who have the competence to serve in those committees are put in those committees, Mr. Speaker. And we should also look at the performance of members in their respective committees. Attendance will be used as a yardstick, how members attended, Mr. Speaker, and we await for your full communication when we come back to the House. But I want to assure members that will be fair to everyone, and everyone will get a right of representing people in different committees. Kuripoti ya Vilingi wa Maovo, Nelina Musangi. Bishop Samuel Mbithi kathita wa makanisa ma Full Gospel ya Tana Mwingi ni wamienda komitila yoloti lueni musumbe ya kuthuima na kuthungulula makomishona manzama ya usakwani na mipaka IEBC kwithiwa mena wianeu na wendi wa Kenya ngoni sio kathita ni wakathi tambe ya kolotwa kwa komiti ino aiweta unduyu tauvetanga nthi ya Kenya kulika nthini wa thina wa kikatiba kana constitutional crisis aimenda nzameno kuthukuma vate kwa nanga ivinda nikana kwikithia ivila ila itena tongoi kwa itumina na usakwani utatwa iwani sia kwa tongoi na kusukumeya maendeyo. Ben Musau ena mauvo. Bishop Kathita ni wakathia itambia ya kuolota komiti ino na ila ikwitha na kivalua cha kusauvia nzama nzao ya usakwani na mipaka IEBC aiwete tavena isio mbingi siethitwe itena tongoi makuithukuma kwevinda itina mama tongoi kutiwa ni thayu na angi kuolotwa maofisini kivathukanio neno tani mundu akwetha ni mokane kana ni nene mawoni makwa yulwa kindu kila kiende ndini wa Kenya ni kethani wa Kenya na kindu kinu yenda utunga muvea kwa koti kindu akethea ni namimie kindu kila kinasiite IEBC kuniwa na omituki nake president ningu mutungia muvea oso ivinda mituki aniva na sialama IEBC bote na muvea munene na ni andasimu nikumekwetie muno asima naniviwe nundu na momeo na wia wo akutethia andalama kana tethea sia ndini wa kila constituency na ndini wa kila ward ndini wa mivango yo ya unyivani nenda kwasia usu ine tambia nene muno nikwethwa pena ilungume cia kisiasa atongo yalama ego nendiko matevo nondu wa itungi sike bathukanio nendiko wa kanoko tiwa ni thayu na ilungu ici ni ciethitwe ciina mathina nondu magatama alama ilite mutongoi ta mambasaris na maundu angi ma maendeleo ila wa kwina bata wa muthemba ucio methia wa mena umu munene wa kumanundu ula matono kwa ya bata wo kwethwa umivani imwike maanengwa mana wa umivana makaniva mundu ngi mela kivila kyethiwe kikithei oile ina thina na muvango ucio ni wikikie museo nikwethwa yuyo namo nimekukwata atongo inundu wa itambia yu president osie na court nayo ya tunawethi wananzia ya president ya nzamesu mutavania uyu ni wamienda komiti ino kuthukuma kwa wianeu wikiku na kwa ngoo ya kwenda nthio ovamwe na kuthukuma na mituki ila itonyeka ni kana kusauvia nzama ino anu ma Kenya ni matue mametelete muno na ve mawikwatio amwe ala methitwe menamo nundu wa kwalania uwo wa monivani ala membe wo nundu ni monivani maingi tuisovika ila itawa general election kwithia wo monivani oku kati na mena mwena wa kuandika andu no matethecia na mama niwe na andu acio nitukwatia kana makami wa andu acio na andu aikiku ala mena Kenya ndini wa ngocio ugeza kwithia ewani mundu woka kula mai ayenda ena bata ucio ni woswa
na nundu wa kwetha mundu ucio ni mwitiku nde kwana lugha ya kuwa chai kana kunya mbesa kana sindu cia muthemba ucio nundu sindu icio cianangite mbinge ku Africa na mundu ucio mundu wendete ndi yake ya Kenya. Oingi wa wenda muveolo konete wandikithia wa ivande kuikithia ni wathukuma mwene nthi undu vatonyeka ni kana kuikithia Kenya nimekwatia ivande. Kwena andu ingi millions bingi cia Kenya nsi ugethia na andu mekalao Kenya na maatuika Kenya nundu maina ivande nundu kivande ni chopi twikitha cia mundu Kenya na nundu akethwa mundu ndi na kivande na akimbingi utena cio ndosa ndabingwa account bengi na ndakona kula na ndeka maundu angi koyu ningwendao andu ala mausikana no bo wa ivandi undu itono kwatikana na mauze ya ni manenga Kenyans anu makenya onde manenga ivandi ala meani ya kunengwa nikana uze ya tuyivye na foreigners matailo kuna kula matailo kweka development mundu toza title deed na mundu tekali ukethe you are a foreigner in your own land yuko akitumiki ningwenda oku recommend okwandaiya nekana uzethia na ministries enenga passport maundu acio namo nimekwa the necessary speed. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nye nita wa Ben Mosau. Enende Kitui ni maumia mawoni kukonie tamba ya ngwatanio ya ngaliko ya ulei na ulona imunini wa President Rigathi Gachagua vala mainena na Mutongoi TV enende asuma wetaka nangaliko ya ulei kwa oyu niende na kukwata vinya na utonyi wa kuveta silikali ya William Ruto kevilani unyuvanini munene ulawukete wa 2027. Enende asu ingine menda Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo kukwatilila muungamo wake wa kuungamana mwenende kwa kila maweta mwenende tovinye tueni silikali ya Ruto vamona kwithiwa amama mawatho ala wathanite kwi enende atavikia na kuyanisia. Onesimus Chalo ni watumbanisia Mauvo. Enende Kitui ni mumia mawoni mako kwa tamba kuseva kwa ngwatania nzake weteti ile kukonyolo na imunini wa Musumbi Rigathi Gachagua na mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kati wa Ndongoi ingi. Enende ane maweta kana ngwatanio isi na vinywa kumuveta Musumbi wa oyu William Ruto kumotongoini unyuanini munene unaukete wangilile miongoni na Mwanza. Wadaula pia mioyo ya Mheshimiwa wetu Rigathi Gachagua na Eugene Wamalwa na Mheshimiwa wetu Kamba Kalonzo Musyoka nitukuona kana kwatanezi menzio kama kwatanu wanamama na matia nyenzini niweji na mamwe niche musumbula yekevelani na kila kiwengu na matono dokoma ndio kumwona mumini wa musumbula na Rigathi Gachagua kumala yeye yekevelani ndio kana serikali ya Kenya Kwanza ndio na mambo mengi na pia na kile wanachini mwana chende kwa utu kama mwanangu mwana ngi na mwana atonga leo kwatanywe namo niweji na masenze zeno ito ya Kenya. Enende asu meishula mote uthukumwa silikali ya kwa kulea kuendesha mama mawatho ala Musumbi William Ruto wathie enende evindani yako ikunia maleve. Musumbi wito woto sumbwete matuko maingi na tuone nuto tokea nikwetha nithe twamunengie givila anoithie tukosa na ulonye withi awa kula toko na kula Musumbi omwe beta anonge ongea pine twale Ruto watu ya bottom up mundu wa mama mboga mundu wa kami wambea baanze wambatete yolo mundu watu kwata maho oto tulumane na kala kwete kawo seweke mubuko hivyo ndo twatu ya thei yo ndo kwa weto ne kama Musumbi witu maisha timomo Ruto ndo athuka ngombo tukone ngombo themongi tukota bio chungama Kalonzo ndukake kindu ndukake ata nye ni mukamba mwenzako na ngakwete cia mbingi ni muneni muthoku muno ngakwete kula na mundu lo dena kura tafadhali oza ikula tukuni Kalonzo kivila tubeta tukuni Kalonzo atwike Musumbi
bebetange Ruto ndoto noise ona agutio wese we ani menda mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ongamane mwenende na kumutetea no kana nake mwenende ongamana nake unyumanini munene ulaukite itukuona marona gumia muzumbi ula kiwelani bo akwata mumwe muzumbi amekwata mumwe lebo kule Kalonzo nake akwata na kajango mazobi coalition na kajoko binduka atwika undu ilenge wa tabitone la ila na binduka na azabodi la ila lao ndio tenda adhiye mwemo mpaka koze kibila cha usumi no ridhi tumo support kingi ni kuli akamba onde ukamba ni kitu imaza kuna makueni ili onde ndoze ni kula alati tena ibane tozi ibane tukune kula ti support Kalonzo bitu aze kibila geja usumi nigenda atola tuzobe byende yitone sana ndo ni abogie ona wiyovo menda Kalonzo ndakavingiso ni munyanya wake wa kisiasa Raila Odinga alike serikalini ya William Ruto kana kuunga maungu wa mundu wonde beno amasemba makibila chosumbe unyumanini ulaukite ingeni maweta atongo ala menga liko yolei maina mikulu leo losanina ni matonya kutongo ya Kenya fatena nzikam serikali ila ikivilani ni tati tuwatonya kao pasimbe mbinge tuadhetwe ni President William Ruto lakini siembe ila watu adhite vekindwa isa kwika onakimwe ona siembe ingi sikite kwende ya kuliza pyo moto ni wamambatie motorbike maasi ya maleuni matheetie lakini wasisi ya mavalatu watuye kundi kuona vya maisha maizo senzu Ruto kwetu keki ya Kalonzo wa Musyoka na akina Rigiji ninguona ni matwana Dede vote blingo Movombo Tongo TV Neta Onesmus Chalo Muvea wa malelu no kava wa kenhani wa tulamuti ndini wa dhukumi ulona twaive lelu ni wa kumakangundo kuthilo vikisioni cha tala atumi malelu ni measekana mena monungu nisioni kwithiwa maima maingi manati we mangetheti evindani la lelu unasoba wa mwaka muthelu enendi ama elesekana unu mwana niyo wa ulelu ndini wa dhukumi na lelu uni muisho munene kwa ni kwithiwa mitoka evingi sana na kuketea mbanga Boni Mutisie na mauvo Atumi malelo yumaelesekana undu ni makula maingi kuononosa uiwe na kutila kaimuitembikie lamika na itendinde na kindu kikumata ukuno munene kwithwa kiende na umavingi sandhini wa ndambuka siosi ya kila muthenya indi nitithitinde muno nitinoete muno pyo nundu wa Ruto akunite siendu nai tene ni wambiye nesa lakini june wanangie maundu niki nundu jiku enda kangundo withia lelo no saubiti aya wokatala pena izio pa kwambia papa simati kusioko pena kundu kwina mindo kwina itinio cia mindo lami mwenzeku na nitiwite wo minge muno nundu tetinde yao nena lami uzito asia anose ubwe na mayewu ambe Ruto wenda twekata kau lao ndio ngete that is ngewa yaku wese Ruto ngewa yaku ni twaweta pyo tikwese juwe tutavie ngewa ya lelo paili ata nundu onogo kaba wethe lelo ni mwanange kupyo Bama yata kana mwene kandalasi ulona thukuma kisioni kia thukumia na kikono kwithwa lindite isu imwe na kutia kiki katikati wa soko wa tala tiendo mana contractor lo anengiwe uyo wa usobya maimaya wa kuripea lelo tesani we nondo maimama enzetwa mwakonge na bandu ba ni baume yandu inge muno nondo yathukia yimaye ulike ba no konge wa baya ingani tienda ukulia gwoki na ketha ite kuna akura na ketha tiana ken maimara etha talinde ilo maima na ona taka maya inza maima taka matie maima ba na maiti kuda kutwenze maima ta na maitia kwa une ni choto no kelia kiyo chakwa ni kwa niaba ya andu masoko atala tikolia hii mo maima no amabetangwa kana makalindwa nondo yikendo ketwe kanange bwo ndize ne punishment to nengwe kana ichao penye ni 100% silikale yanengania weyo na yanenga nembesa no ando makitero ko mawe yani kuigela to asia ando maithokoma na mundu lo nenga utawia aithokoma mabalo maingo kwa na mato balo kila muno ni ando ko nengwa wia na mundu nda uthokoma ingine mawatala ni muisu wa mbanga kwithwa tumota na ngali vingi sana lasi uvetukana na itumia ukamwanya kanini kalakeva kisioni ki maima maendeno kuwata mwanya munene nitu athini anu mamota titinde ya ukala nyanu meano muna mundu akinake tinio cha mindo cha nyimaju aithio baluka akula tithio kola nyakuwe wenda simba niki Ruto nutu noetie muno na thiese wenda twikata majeisie na atie thina na yu wenda tiyo enda wenda kuamba manwe nitienda umanya wenda kwikwata mundu lo kukoma uyane wake aile inuka
nundu ne rweze pe mundu lo anengiwa wiyo na babindwa na nundu andu emabindisia ticho no kela ine na siati tuisobe lelo maimama ilindwe na ketha maimama yone kondo malindwa tizi watekia muthanga ndu maira mega kuumia ba nika nawe zaidi anaitwe nitayagwa tio ndini wa serikali yu mawatakanaithiwa matambe mametuki mayoswa ni matonya kaulasimika kwilindila maimaya na muthanga kwithwa wikwatio wende na ule usea matunda yulua kusobiwa kisioki nitio kukulia tisonga ngabumbe watha ukachuma kingi nitika maandamano nundu bena thina nundu titinde aulika ba lelo wina mathina yue tino etwe ni lelo maundu alangi ndo atunoisie mauta marangaiye na twakita ukumanyia lakini lelo ndo ambao tusobisia kana makaruro ithia nende tugekia muthanga ni kindu kia ibo muno tibetala lelo bwao na tewa tena serikali kila kingi ngozaniwa niche mwetinde ya Asia Kalonzo alika serikali nene kana te thukuma kwani alama serikali ne kwanza ndio akamba ti Asia te ilinde lwa maimaya na nondo etwasa kuanie na tasa kuana nesa te thukuma na kuthukuma ti tafadhali is a constitutional right te thukuma na mwene ndai lothe na asa kuanie na iwe ndo mekwiva koti kwa uni voto Asia maimaya tienda umona na tanenga na ultimatum ya chuma kimwe maimama leo lindwa ito meke ya muthanga nondo yuku imagine mondo no wakazembete ngalewa kwamba ne ayo ba na kuno bikie imane tio kwangiwa nondo no athokiye imane na no kuira custom kaundini ya Masako talanya ni Toboni Mutesia. Musaisa mwendo atulikanya na maovu asuma keboni Mutesia tuambe kosa udhumo monini nitusokethete na maovu mbiange. Tene mwaka mweu ukanasiana maundu meu na mibango mieu Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese ila itongo etie ngalikone ya umiloni wa sua nde ya Kenya na nitukie na nzia nzao ya kutethesia ene biasala kibadhokanio kutanga sidia biasala sio kwambe ya mwayu wa Januari tanga sidia biasala waku na itu kila muthenya wiki na mwai kwatho wa museobyu na uisonja biasala waku kiwango kingi nikenda ukwate ofa nena na pita kwisila noti monza noti thandatu itano noti tuyanie biasala situ vamwe mwaka uu wa mawadhimu. Ni twasokethia muyumbe wa kiliumbunge Tamboni Erastus Kivasunzioka ni watola muti asi kwa kilo kuweta kana aingi mo ni maleke likutasia nasio ubi kwa kavindani kasi kosio vungulu wandai ya wende kuikumbela isioni mbingi na bala muika mwingi uwe tokolika mituo ni taili teno utumi mudhuku wanda wasi ya kumila utumi mudhuku wa mitandao na aingi kukola masomo Caleb Chalo na mauvo vaeta wamboni chathi ni kimwe cha maendeleo vaeta wamboni muyumbe Kivasuni waweta kana asiaini amma othothe mekanile na tabite nzio syake mekalile kwa ciana cio ila kwao ine ya muikama matukwa na kwenda kuosota omunene wa mukamba wa kana konza wa wimwyo na woma ndukonzeka matuku ni twina ciana ombingi ciana isomete na nundua muno kukosa wia kana kwitha ciana situ tailiatie nesa ciana situ siketha na morals itenzeo cia kwika maundu ciana situ ikalika kwa AI ikambia kuthokwania andu ikalika kwa ndawa cia kumila ikambia kwithokwania ciene lakini ningwenda kwa cia kana o ciana ciende na kwika cindu itenzeo aciai na andu maku blame nundu kana ka kukuma ila kalika skulu
tawi musiaini waila ikalanthi ukalia ilia kana ukekalanthi ako ukanena nako ukamanya kana ka ukaende hata nundu ondu mukambo waisie waema ukonzwa wimwe woma ndukonseka kana ka waema ukasiya sindu imwe ke kanini ona kakeana nai na kakoka uthuka no kambia kwasia kana mwana wakwa ni waiwe mwana wakwe kite na kunwe mwene wa mulekilie na athuka kwa uni ngwenda ukulia siai na muno asiai mambone nundu siana situ ni tuenda siukilenesa tafadhali ikalainde na siana itwai kanisa ibundiwe maobo mangai na moyita siukilenesa kenda twethe na siana nzio tutonya kwikwatia uni na nondo mutinda na mukundu kundale au kunduka ndongo yuno ya mbone ne athuthia muika kwivathana na itindo ila itailite na ingo kulio na muika ila tuende na kuikala tafadhali itindo nthuku tu manu yacio itinda itenzeo itindo cia kunywa bangi itindo cia kuyamukuka itindo cia kunywa tafadhali hiyo haitakupeleka mahali hiyo itakuharibia maisha na itakuharibia future yako kwa hivyo tujitunze tukae sawa tukae vyema ndio tuwe leaders wa kesho. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Tuisonga nambe mwene kivila mweu nzamani ya aungamei muveani wa Kenya Maritime Authority Mohamed Kolosh ni wambi uthukumi wake umundi ayathana kuthukuma na wailu wiani wake muveani uno. Kolosh ni wasekana no kuthukuma kuikithia kana KMN yani sia muvango la waivo wa mwaka wa 2023 kuvika 2028 no la ukonia iwango sia yulu sia uthukumi ndiyonde mawia ange ne kuikithia ni wongame otongo iwa muvea u kwa kuikithia usovuiku wa mwenende vamwena kwa ilia ukui wake uone no tumi wa muvango wa Blue Economy. Angelina Musena Mauvo. Inena kavindani kalo athocho na kuambisha rasmi kuthukuma tamwene kivila wa bodi ya madirectors nthini wa Kenya Maritime Authority Mohamed Ahmed Kolosh niwawetekana no kuvikia kuthukuma mwamba na ungamei wa muvia u kwa ilia uthui wa ukangani. I just want to assure the board members and the management that for us we say if you can't help kama uwezi saidia usiharibu. So I will wish probably my time here will mean well for the institution and for everybody who works in the institution. I personally come with a very clean heart and mind and of course an intention to improve what we have. Thini uthukumi ulo kwithwa ailite kuanisya nivao na kuikithia kana niwe anisya na kuthukumithia strategic plan ya muvia u ya mwaka wa 2023 nginya mwaka wa 2028. A very clean heart and mind and of course an intention to improve what we have. I am also confessing from the discussions we have had the milestones KMA has moved under the leadership of my friend Hamisi. And I'm told even to move the organization from where it was to this building itself wasn't an easy job. So we are grateful as KMA family and we look forward to being interacting with you. You know, we said let's meet in the streets where we work from, all of us. So, Kalosh na ula unasa kuwini President William Ruto osa mwanyo wa ula unaimwane kivilo wa muvia u Hamisi Mwaguye na ula uthukumie kwa kilungu cha miaka ili wala wa mukule Kalosh kwa selela vala wati ya na kuthukuma mwamba na ene ianda kwa ili ya muvia u. Mheshimiwa Kolosh is taking over from a point of advantage where we've already laid the foundation and mine is just to wish him the best of success, the best of luck in his new role. We've exchanged a lot of ideas on how we can move the sector forward and I hope he will continue the engagements we had with the stakeholders in shipping and maritime to improve on areas of maritime education and training, seafarer sea time, as well as the maritime cabotage. So mine is to welcome you. You have a fantastic team to work with. You have a very supportive board of directors and also a very supportive principal secretary in Geoffrey Kaituko. And I want to wish you the best of luck
Karibu sana the chairman Kenya Maritime Authority. Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Tuisonga na mbe tuyubundi nzama ya memba miongwe na neli ilani ya kuthinikia kaua kimivae na kuwa wa kwa aka ni ya vitu kidhua kuye ilovi nyumbani ya KICC. Gudwino nela etongwewe nula wa imunini wa musilimu nene wa makwani Nancy Baraza ni ane wa uya waku kunikila na kusianisia mivango ya kumina makaoma mivae na ikuisi ya kava Kenya. Gudwi na ilayo lotilwe ni President William Ruto mwaini umatukum ikumi yikonia andu taan Ireri, Samthenya, James Nombi, Michael Kariuki na Angie Inge. Events whereby our women have been targeted, our girls have been targeted, and they have been killed. Others have been maimed. They have experienced bad violence. So to get to where we are, I can only say that this is a major milestone. I want to thank His Excellency, the President, Dr. William Ruto, for making this bold step to gazette a task force which is charged with the responsibility of ensuring that we unearth what is happening. What is it that is happening? What is wrong? I have been interacting with ministers from other parts of the world, particularly Africa, and indeed the problem is not unique to us. But you see, we have to sort out our own problem. We cannot live in a country where you are scared. You know, we have a lot of anxiety. Families have been affected greatly. You know, we have lost lives. It is not right. We are undermining the very gains that we have made as far as Beijing plus 30 is concerned. And it is unfortunate that this is happening at a time when we are celebrating 30 years after the Beijing conference which took place in 1995. And one of the areas of concern that was identified then was violence against women. At this point in time, 30 years later, we shouldn't be talking about violence against women. We as a team pledge to ban the midnight oil to ensure we deliver on our assignment. We will approach this task with the utmost dedication, professionalism, and candor. The goal is to develop actionable and measurable strategies with a clear implementation timeline. We commit to listening carefully to all stakeholders and developing actionable recommendations that will create an impact on the community. We will strive to conduct thorough and impartial assessments by engaging with key stakeholders, including government, civil society, the academia, and the private sector. Therefore, he appointed us to see to it what is it that can be done to end femicide and GBV in this nation. My sister, P.S. Anne Wangombe, we always say we are joined by the hips because you cannot isolate a mother and a child. The femicide and GBV is mostly done on the women. And when this mother goes, what happens to the child? When a disabled or an older person is harmed, what happens to this child again? So we work very, very closely, and we want to say to it, what is it that can be done to make sure that femicide is no longer in this country? We start our function this morning. Ni saa ina na dateka ina na usuni we muthi wa vilingi wa mauvo ni ita wa Caroline Mweni wa Muteti na Netho ni na Keteresia Mwende ndini wa kunengelelea vilingi kwanzia ya meko kwa kumuseisha mwendwa tunamuvia we mwanya kwa kunikutha watambanya na ito ndini wa vilingi wa mauvo. Mwana Teresia tukwendeo tukua kwa ila.